Kita aja yang makan mungkin 100 piring. Masa makan kerang kayak gitu? Wow, senyum-senyum dia. Iya, iya. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kita bakal ngajak kalian ke mall. Sekalian kita ini mau belanja mingguan. Dan ini pertama kalinya kita belanja mingguan tuh full team. Bawa semua kido 1, 2, 3, 4. Jadi ini bakalan super duper heboh pastinya. Karena selama ini yang sering belanja tuh abang doang sendiri. Mama tinggal tulis list. Ini hidung mama merah nih, aduh sakit, kayaknya ada jerawat gitu. Tapi sebelum kita belanja, kita bakalan late lunch di restoran favorit kita di Running Sushi. Kalian pasti tahu itu yang dulu ada Menta sama Rene di situ makan, yang ala-ala ngedate gitu deh mereka berdua. Ya, jadi pertama-tama kita bakalan late lunch dulu di situ, terus kita bakalan pergi belanja. Sebenarnya ini kesalahan terbesar sih, karena pergi makan dulu baru belanja. Karena apa? Karena dengan perut yang super duper kenyang, kita tuh nggak akan pernah bisa untuk konsentrasi belanja. Dan pastinya bawaannya ngantuk. Bawaannya itu yang udah KO gitu kan, perut begah begitu. Tapi ya mau nggak mau harus belanja, karena kalau sebelumnya belanja dulu keburu lapar kita di supermarket ya kan, malah yang ada ngambil snack ini ngambil snack itu gitu loh. Ya udah, ini kita udah on the way, bentar lagi kita sampai. Dan mama udah lapar seperti biasa, Bu Sui laparnya udah tingkat Dewi gitu deh. Udah sampai. Hai. Hier muss man nicht, nur im Supermarkt. Im Einkaufszentrum muss man nicht. Kamu mau pakai? Iya. Ini lumut. Mus. Mari kita pergi makan. Wow, dekornya lucu. Iya. Bebeknya juga pakai masker. Si bebek. Sorry. Itu ada lagi tuh kereta suk. Babynya bangun, ini kecakar nih matanya, kasihan. Dan tuh ada fish, lihat, udah lihat fishnya belum tuh? Goldfish, wow. Yum, Running Sushi. Achso, die ist nicht so geil. Papa, dann bitte Wasabi geben. Ja, habe ich Kinder. Wasabi? Dann möchte ich auch was. Mama, ich auch noch was.
Yummy. Wow, chocolade. De löffelroller. Wat is dat? Ik kan nog chocolade. Dan ada kimbap atau gimbap. Tadi piring kita udah 15. 15, 16, 17. Tadi kan udah tinggi banget, udah diambil mbaknya. Ik heb de koekje. Laat me minder. Louis, willst du Kuckuck? Oh ja, ich will auch Kuckuck, bitte. Mau kerupuk? Dann habe ich. Horas, Horas, Horas. Bitte für mich. Mann, wo ist denn? Wo kommt eigentlich dieser Muschel für dich, Cement? Ada kerupuk. Pecinta kerupuk tuh. Na, ich habe mir eingebildet, dass da so Muschel kommt. Wil je dat kaneel? Dit is een kokossaus. Wenn ich gleich die Muscheln sehe. Berapa tadi 15? 16, 17, 18, 19, 20 piring udah. Nog wat voor mama. Dan ini ada ayam goreng dan ada ikan salmon lagi. Ini ikan salmon Muschel ist schon lecker. digoreng crispy dan agak-agak pedas, tumis-tumis gitu, enak banget nih. Das war Muschel. Wil je dat super doen, hè? Hey, das ist der reinste, jetzt hab ich. Das ist da kein Muschel mehr. Schade. Leider schade für dich, Simone. Oh. Ja, eigentlich habe ich Muschel genommen. Dann habe ich Muschel genommen. Mau ambil kerang? Da kommen schon die ganze Zeit neue Anteile und wir schauen die ganze Zeit wo ist denn dieser Muschel, dieser böse Muschel? Is dat super, Robin? Denk je? Pecinta kerang. Danke, Achtung. danke. Siapa mau nasi? Kamu ada nasi. Oh, si Kocik ngambil nasi goreng tuh langsung. Oh ja. Ini si Kocik sukanya nasi goreng. Mit Fleisch? Ja. Met mijn vlees. Ja, da drüben haben wir noch. Met spies. Ja. Sibuk kan? Karena yang duduk di sebelah jendela cuma 2 orang. Yang makan 5 orang. Wir müssen noch. Dat is beginnen. Baby. Tadi dia ketawa-ketawa gitu. Ih, senyum-senyum. Ich weiß nicht, wenn die da sind. Senyum-senyum. Ih. Ich habe sie gewundert, dass wir in einen anderen Restaurant sind. First time running sushi sama baby. Gemes, gemes, gemes. Gemes, gemes, gemes. Ketawa-ketawa sih, Nang. Baby Yumi. Gemas. Iya, dia main-main sendiri tuh. Mana ketawanya tadi? Mana ketawanya? Ih, senyum-senyum dia. Iya, iya. Gemes banget. Dan ada oseng-oseng. Oseng-oseng apa ini? Ada kerang. Nou, ga maar. Selamat makan Zoe mungil. Masa makan kerang kayak gitu? Kapan habisnya? Udah banyak banget piring kita yang diambil. Jadi kira-kira ada berapa sayang? Fumsik Tela Loka. Ya, kira-kira ada 50-an piring deh. En ook genoeg. Laat. Itu si Kocik yang ngumpulin. Nog in. Dat zo weg kunnen. Wat dan? Is er nog een stukje?
Ja. Nimm Brötchen. Aber Mama, nimm. Nimm das sama. Ya, ini dalamnya kayak es krim gitu. Maciek fertig. Dia masih berjuang dengan sushi. Dia aneh makannya. Sebentar makan ini, terus makan yang manis-manis, terus makan sushi lagi, terus makan yang manis-manis lagi, terus makan sushi lagi. Dan ada yang barusan nenen. Kukuk. Ciluk. Ba. Ini aja ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, sip-sip loh. Kayaknya ada 70-an piring deh udah kita pakai. Mama. Ini udah bagian dessert. Bagian dessertnya aja udah sebanyak ini. Ping. Sayangnya yang lain udah diambil sih ya. Tapi mau taruh 70 piring di mana coba? Masa ditumpuk-tumpuk 70 piring? Tak. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wie heißt 22. Wir haben schon viel gegessen, weil die anderen Kayaknya kita aja yang makan mungkin 100 piring. Hundat. Wah, makin tinggi dan tinggi. Tambah lagi, bro. Jeng, jeng, jeng. Wih, kenyang. Butong jinakon, butong dodongon. Si mungil makan buah nanas. Mal wie wahrscheinlich. Du nochmal. Oh, wir sind gegessen. Menta kenyang? Kocik? Kenyang? Voll. Yang ini juga udah kenyang. Udah nen dia. Hat ihren Bauch geholt. Iya. Habis ini kita belanja, siap-siap aja kita ngerol kayak bola. Dan yang kita tunggu-tunggu, ice cream nongol. Ich wusste nicht, was wir eigentlich haben zu essen. Kocik. Ya, kita mau lanjut belanja dan ternyata supermarketnya itu lagi direnovasi. Ini ada baby gendong kayak gitu. Aduh, kasihannya. Kita mau ke drugstore aja deh. Ma butuh yang pets untuk menyusui gitu, untuk ASI. Tuh anak 1, 2, 3, 4. Ini kita ke drugstore. Oh iya, baby. Mau nen lagi? Oke, nen lagi ya. Oke. Kalian udah ambil apa? Hah? Mau nen lagi kan, Nang? Yumi ai. Pok pok pok, pok pok pok. Ah, terbang. Bye bye. Terbang dong.